Pusia mame no ase na me nsa mo akwa ba bi Emra GH report so na ename ne Bassett atenase Bassett NDC communicator na se mo follow Bassett kakra sebe eba politics emu nsem de a onimu ye pa Bassett akwaba ya minya na abombo ko de otufo nyankopon adawrumenti bia boko katema dawo dwema moje devu sane we mundia na ese asida no ese de manyankopon sa pepepe enye obi na nya ne se sa mere obi asore sa mere obi at the hospital sa mere obi ewu sa mere esi obi enti se wonya ne se woto se ne se wanya kokobi kwa na manazo wanya tibia da aluma no adanya mia sure sure just done the manyankopon correct Bassett party in power NDC yeah. So far amamu no said ye kono woni je ho senka wo ayi hasi akama obo Mahama is the hope I'm sorry na me danyankopon se o ma 7th December 2024 etoye ewo maimu okay etoye nso ma Ghana for ekochire tumi na ihu sa empire so aswansa ye hu de mu de edu hwe ye to abawie ye ebesisa ye transition ye de His Excellency John Dramani Mahama basis one say ase ni bibifufo bia be kata o man no so ase tinye bia be kata o man no so a awia na eboye no eso ye de eso ti ya ba abamu for almost a year any not even a single scandal and I bet say de akoso ewo maimu ana montu bebrebe ne tu a be say yem for yem o man no fa na ntuma pa ye de evefra ena me no ka say ye ba abamu wo hwe bia na dollar ewo ene na bia dollar e de ejina e chere say yes we listening president odwene oman no ho kwa ye mfa so ma oman na ntumbon ya ho chere so ye de eso nti eno ye de odwene ho baby and food inflation ye de my specify on food inflation sure. So they say any inflation na nkoto nche never food inflation ye de mra baby and food inflation ye de any baby and abede ababedua a child say yes and amount to papa ye de ekoso the month of June ye nya deflation of 1.7%. Manka inflation we see deflation ye ka deflation na say persistent of inflation more decrease of a price so they say it is all check is animal na ekoso man say ampa amount to be the ekoso na man for be na simpie so man lectures no we the lectures na any simpie lectures form lectures grounds lectures sure. And the yema and never can be a petrol price the ya no the petrol the air campaign 2016 the dollar and air campaign 2016 minim say NPV4 by 2028 elections and minim ade on bigina so the air campaign see as it stands now minim ade on bigina so the air campaign minim say the on because almost ba abema omo party chairman abegala mzi aba say turn on the forest na say for ndia minim say no de beba campaign bi ombia eti me hu ne say de keka koi say sa na ba be ko animu a mindin say ya no ombesa abakwa so ombepe aba e wo na say Mahama the policy bi ba ya na NPP4 na Mahama say na nkokon kitinkiti to the extent say menya NPP ni o mampo hasi ya waka say NDC for ye moa enti na e ka moa say baby ya mishana mekaje say wo sa de wi awo ye no teso wa we ya obehia moa afiro bi ho no ne nipa kwa ka say esa o political color na say bia wonu wo transition ti no onye de omwa because nka nipa de kai na ya miafo no at least ni fa jare benkum ne benkum da jare ni fa but utimi yi sa say we fi wano ba obi moa woda wo ben ba kwa bia ho kire wo pa open pa ko mu just a penny e de aye wade because wow every sense na de woka enye bibia ndi ase ase ye de konketenkete e de eba and then konketenkete na bede abeduru a first batch of mu ombedi kanya first batch aye de anya kokone de eko na implications e was in here mamche wade Ghana we say e kranam e kra nkosuan na ebe o maimo
se nko kitinkiti ba be ye adwuma ma mpa ye adwuma yi a enkosua kra ye de ekra ba o man na to ba be de to ba be twa enam ye ekra especially sa akofo se ekra e de ba o man me so ba be twa because e say o ba be see company processing plants so they say was it the 24-hour economy no near say agro processing companies so sa agro processing companies no ya no say ekokoto fuma do 24 hours no omunim de mo yeka no agro processing companies are processing plants e oba be si no e ka ho agro processor because so we ye akoko ni wie na say move from sa akoko ni state e di akoko consumable state processing and all the from it will be see anu wie one ebe boost employment ebe employment for and so na one no ma e dey nkoko na mo ankasa so omunye part time job e be the be on part time job be the be on full time job because they obey in large quantity no and full time job or the babe na juma onu ankasa be say employment for no ma de ye juma 81 unemployment eso babe te inflation food inflation the hobbit ma de aboy ma food inflation so as atibio de be ntia se enkatam bia ye kokra enam no firi amanone na ebe o man mu transportation and kasa ebe ka variable cost na ma price na ede akosoro but esan say ye mo na Ghana ha ye kunu Ghana ha ye bibi o Ghana ha say no transportation so be de eso beti taxes ya we import ne man free baby a o de free ede aba no wono na o fa free ne krom dia pie na obeje o tax o man so ayedu de be wuram so ye say ede ye tax eti ma ade no the variable cost e ka variable cost a sika wo de kika bo mu ya ade na nkasa e na variable cost say dan a wo de ba begum de na fixed cost e no say incentive and as incentive ha eti the variable cost be de ebe cost ma price a de apeja eti ebe bo ama ye duane ye di eno na wo penipa de e bo kapa ye duane so dey say ye duane bo ba for ma e kire say yes amamu no ya tuwa na mompa ya sitina mu eso ba be de as a mu ba be gwa maye ama ya sitina maye da ama ya kama nti his excellency John Dramani Mahama me kase ba oba amwa Ghana na me de na is ko nkitikiti mampo ma sha se e chede wa mampo ya ndu hasi okay so master ti we o se ba region e ba be ye launch adna national one ewo Kumasi so ti ase ya ebe du time ebe che amanaba ebe decentralized aba from ha o kai kra farmers day no kra minister de e ka ho asem ya do on ma wa OPBB and so de o register no set me de e ka bi so won san ka first batch ka second batch on sabe ka won sa de aka na o jiswa e ma ya no mo e ya o mo se o mo kokra nkukowo ya re dia ba no e ma bi ma me de ma mediu ye ni ye minima e bi ofri kofiase wo se sa nkon ketinkiti policy no ama hesi a onu ankasa heda yebu na bu na wa so wa nyanko ni bi kura na ama na asset so what you say asset ni so wanya dan na yede esi ho no ma time bi ya obetuma ye nkoko yede it onu ankasa say na hokọ hwane a o ma okọ nante engochini akọ no hwane ya obe ka akọ na yede agubuo nu kopum so obenya saa nkoko nketinkiti ni ebi no obe use the ayo no ankasa local breeze no anso na ebi ase no ayede aba no ayede wa divert dia akwakoye no eti me fan say ya adwen pa wa wo hon ma wa adwen bi se o pese wi bia no emma wi ansa na wa be prepare so ba bi ebu sure yebu ni wie se bu no wie kwa na se wo san kan se de obi anya asset an wo se wo de dane enkokobu se wa anya wie kwa wo de ye fie nko no sa na wo so chena bi no obe ya also betim dia de e dia ya wo it means a good idea pa but yeah enu komo farmers day yeah you say Asante Mampong that are less Ashanti regional minister did your penny Kase Mampong constituency organizer okay Mampong constituency organizer yeah one you're counting as municipal best farmer yeah onya wie no na issues circulate on media no say as a bias be etimi akoso as party member no how do you see such incident and MPP for say
sorry me say MPP before say ya bu obi ema ota aya na obo mpa ya say mbo ne yonkuma ne ye de enja ne nan ye de engu no say me say nti say wata na e besere no nti say wo ja na egu ho de na say wo de eni kwa say de ya kan de no kwa ye fa so boni na fa mra wo no ya MPP before be say me comparison with your farmers day Mampong, specifically Mampong district sorry Mampong municipal. And they compare Nanado na mamu anu odi na busua ne nua no me de ebu man and yes sanity. So they say yendi can start from Nanado aside no any de emra. Nanado ebu man ene ne wofa ba. So they say ene na say for na busua fo ankasa e na wa point o mo to baby a onim se sikasem ye de ewo. Odi no wofa ba be to baby a no Ghana sika se nyina wonne de ehweso na me no kaze wodi no hoya de aka nwura ye hwe na yenye de yenya no so ti ase ene sa di we no enye pe we no ne say yes ye pe best farmer e wo Mampong we kwanye regional say say wo ka say ninua ye Ashanti regional minister de ene nka enfa region de ma ne ana ninua ne Yakubu ana Yakubu ana enti senye ni nwa na bu Yakubu dia na se asema mo ka no no kro bia ye de enim na se ne se nya make us no kro bia ni that are less the meto is here meaning that are less to be a farmer and a farmer keke we great farmer that are less e do bebrebe o ko Mampong sere so haye that are less e wo abrofu 40 acres e wo Mampong sere so haye so what you say o ko we abontem okwa abontem adada less ewo poultry farm de ewo honum dada less ewo we owo nantwie makomako 170 wow nantwie makomako 170 dada less ewo cashew farm 10 acres sorry cashew farm 15 acres any owo plantain farm body fu 10 acres. So what you say? That unless mufu ahodo mienu or 30 acres or 50 acres or honor. Ninfo nkwa na me bo kire wo no. It is we catch us that unless any qualified so we need best farmer. Nipa ko no na say nipa ko enye obi a say o de yedi na asem de e serious. Mampong enclave hasi se obi a obeka se ne farm ne poultry farm eso chen da less de ejaku nipa ba ko pe ene bit maka se ne de eso chen da less we poultry farm nko asem ne ka no enfu ama obobodin ba yo won nantwe mako 170 nantwe no mo wose de o group ni 100 garike no nantwe mako 100 na garike ba ko garike sie no teno no one you know garike kese no na dwuma ko 100 woni ne de no ebro sa garike kese no 170 ndi so wonya 30 beka ho a meaning say o garike say mienu obi di garike ba ko kasa wono okoro wono no almost garike mienu eno enye de enso honum ma poultry farm ye de ewo honum enso honum ma ne mufu ye de ewo honum enso honum ma na burofu ye de ewo honum enso honum ma ne carrots afu ye de ewo cashew farm honum plantain farm ho haba na fa adisuade bia de afina brabum o se o he covid-19 na boost no to dada the covid-19 na boost no mora o be hu se yesi mo bi MP yesi mo bi ankwa ha emma wed mani we nya beti kwani de nkase me nkwa fo mfise eduane na yede udi bibia ya restricted manfo na no eduane de ankase mo bi anya de enidi fise eduane ena yede ekwa nipa akoma ekwa nipa nkwa eti boostu ni mura se sa dia onye de onfa hu we kwa yenu niye we invest o kwa yenu niye na dia ma obi a successful farmer enye wafu kese enye wafu ne kese nkwa na ma successful e ma we ni best farmer enye me wo ne sa wo agriculture practice no o practice ne say so they say you were innovative ideas e wo honum and modern practice e de e wo honum
although won't mean do away with the traditional practice. But traditional practice no. Why we are no be the same traditional practice no. There now the baba come. Ama why united akosoro ache manfo de. 2. What we no we yield. You can yield that the wunya na chire no. So they say the outcome no it is saying. Sane mani na na yo. And a best farmer ne mba best farmer say bia metu ezi amado wa ne ka o me vichire ne ya be gina so best farmer. Apart from say wa do amu wa wadwuma wa ne kama ne hwe o records away there we keep because of farm na say o records bibia o keep usika wudi wuram ene de obenya na chire na say o keep records o jot bibia down. Then unless you be a you call the poultry farm nko a one ma wa employ o mo hono editwam. Then unless e dey bi chire when was that ada asibin ketia national chairman eba yedne call yon so that very day na ememenda no hono mana mi ni di nkomo e na o he no phones na wo hwe the farm hono o hwe mwa no see the omo didi o hono mo say mwa no omo that for only 1 hour for the 24 hours say light omo so dia obe disa eti me na me am na pause there na no see me farm so na me de me hwe no na say we set cameras o hono ma time bia bebi o wo bia no de ekoso ho bia no we de ohunu hwe innovative ideas e bi no eti se woni ho kra na say bia wo fie e bia na won mo mo adwuma mo onom no ma dwene ye de enko bi so esan se wo aya wo follow time bia o phone so aye de wo hwe no se wo ye na with me e de efre prompt o say bia ko check ade bi say wa za na say bia bowe buowe mo bi o ma bia bi nye de enko ye honom ko check ye de ema me innovative ideas na bi no when my implement is ade we nye say bia obesi o me say me no de kire me na me ni gira o say no oye me finipa no ka ye ho e wo honom na ye nipa tere na gina honom ene edi nkomo say sata me can say sorry me say vice national chairman no me duru ye etine ya ehye honom me bia wie gina kwan ho aye de e twen no wo hwe ento na me koyam say na powers there na we de me firm powers so the near powers there na we no say me farm so na me de me show one you see ya because of okra we de na me say ampa why do so be kuya eno nkonkon ye de enkoda nche na fu e wo supply has you no e make us 40 acres no woni me say o short nzu e o ho ze bia nzu nto na sifu otimi twe nzu ne kia eko water na fu that less na ka na asem no eti wo check ya o kan say mi say aban ye de en support you to no e kwa infi say wo check sika wo di wura kwa mu a and no practice away the what practice no e kire say why eager sad na so we de onya sure eti say obetima aye ni yi amana ya say de ye sa abaso de we de e de man na busu ni mora amana ya ne mo bi on ma why employ o mo was and the farms ni nfuo na se fo no nkwa no enye izo eti say nya that less so 20 e o man pon ase ya enye unemployment e o man pon so na eti sure ne to asisi ye fa na se menua no na makonye dibrebi manya dibrebi na adwuma bi wo ho no ma wo betima ye ni ye pa na de wona ne pregnant minye ni ye eti esa so wo ye minye eti ma me fa ma sa na so kira ye po man kan kwa na se ye se that less aye adwuma na bi o so kwa we so kwa de nye se bi appointment ne de ma no eya ade a wono akasa ye adwuma ati ni vivra ye adwuma no wa wini the sa wom ni say 2022 that less e ko pray for best farmer omo yi ni tokone because when say sa time na ya no de omo wonye on part member omo fi 23 o pray omo wonu kunsan so we opposition leader 24 o pray sa no me de omo wonu kunsan be we hwe no wonu ma nipa when the farm esu chen no so kra no wa mabi yo wajibida on na mi che no wa mabi
eti ye hwe mo buy na that Alex Tanto e wo mu nam eya ni nyuma na chese me ka se ye de reje de kwa na man kwa nka nya de a ehu mame oya dwuma so oya dwuma na district sorry municipal best farmer that Alex chance sa oboso wo municipal best farmer we sure I'm telling you next year you will say next year you will say we will be Alex beko abusia mene Bassett in a ding enkomo no say that Alex obro municipal best farmer so and ono de wako hu adwuma that Alex yenti no I believe say o kan wonim de we dey worker na de nko na ma hu say obro me de say o ka say me makoko hu de we na me kan de me kan nese kan bi kan video bi kire no hu say me kan that Alex hu asema enye bi a enye say bi abosirem kan na say matna ba bi na ede aka wo de video we wi ansa na ato asem no so ma mindu mai no Alex Amel say was a COVID-19 by a be a man do it. The moose on your best one, but near Jadon, I say, Miss Umba, we will be what wow. Eti that Alex nyame hoko. So what you say? Meni ne san ya che mini mi ye pa. Ye ka so bi ni mu bia. Mini le Alex ye pa. Alex enyo bia enka district kwa na say dey there and say municipal kwa na say dey man me initially me say regional best farmer kwa na dey man there ba say dey municipal one man Alex that's we dey check we dey municipal best farmer but aja obe ni dey dey o kwa ni kwa say opre gidigidi ka say dia chinchina etwa me kwa ko regional best farmer na municipal best farmer pona ya no mo ka say na eninya ye regional minister ntina e dia manu ene ka regional one dia ne ka ye wu oga na ase so dia say eti wade bi won ma din se ni pa ko deserve a me fe say bi eninya ye say ena say eninya ye say ntina ma e dia de manu bisa say o deserve a na owo no ma mo ka say ena that less eninya ye regional minister ena de bisa mo say e no bisa say ni pa ko u afuo ena wo ban ne amfa mo wa na anase bisa ne say hwan na amfa ma no wo de hwan ena amfa ma mpo ase hwan na wo se wo no so deserve say man best farmer 2025 best farmer ya amfa de ya amfa ma no bi nkire me nipa baako single person nipa se masidi na wo deserve which and that less ena ya amfa de ya amfa ma no bi nkire bi ebi ni ho wo de wo tim say wo bi afa gumani ma se wo de gumani ma so platform say wo bi ho no ma I say the man who the gumani mase mama o kwase the gumani mase ebi ni ho enti wade bi wonu ma wanya eno je say de onya ya ne de en deserve ena wanya yenja say as e de tan ya de hatred who the hatred ya wade ya emwa one say o abrabo akoy bi say akoda ne tan ena say de hye mu bibia mu ya de tan na de ye abrabo mu no so no so de tan edi wanim kan ya enko ye mauta sure boy no deserve so they say eti dia man na ye nan da ya mi say dia man na embusu yeso youth ne mo ora say ye dey ye so be ye bi Bassett me check in name of the man that Alex no and I'm saying that yankopo it is any man we hu na Alex ji di boni say o say me o say ne me classic kai ho no aha nyama ne dia o say me so me dia o dia man no me ngese kan ye fashion bibia so best farmer award the man no they also the man me say me so me fan kwa dey me fan kwa satima fo no eti me the second no kwa akoto me pass me do bia ba ma be fa me say that less wo da the man me ni o na me ye dey me so me ye dey me do me nim say china bi me the second no be dey e be kai no say me so mafu ba be kakraka na say me so be do that level ni bia me the second no be kai say that less man me second a me fa ye dey me fa static bia yo e na asoma me kan nya agoro wa boost me more me so next season yeah me so me start cry wow so what I say yeah me di asase won komo bibia there you next season yeah me so me start cry yo
eti saa na abrabọ ne de eti utimi hwe obi de na odi ayede odi abo de anu je se mo ni mbre ne se bia chinjina atwa bia wo no o pese chinjina atwa wo so wo ho bi da bi wo so ye wo so level me bia wo so level be de ebi du no ayede Bassett she come na ka bi che omo criticize that Alex no well the make kire obi ane se that Alex o deserve eti se wo ne se obi wo ho no ma o deserve chen that Alex o ba be your video and I say ba be your audio ba be your call no waka say nipa se masi obenten o deserve chen that Alex na nafuo we into no deserve chen that Alex o kana sa dia yenom ye ba be pa chew ye ba pa Ghana fo a chew say best farmer na ye de ekodi that Alex hono be say unni sa nipa ni bi wo hono unni sa single person ni bi hono deserve chen that Alex dia yedi no ye de onye ne best farmer sure nefa she ohun kran say wo so yire ho be den e be yekua na ekosoro a echina bi wo so ba be den wo ba benya best farmer nye bibia no dem awbo ya ne sa ayi hwi baro ene nseka ne wi Wellington boot na de ba de a entu bit maka say that Alex intiminto me check is a ne man na no na say ne man no times 50 edminto ka wo dem so they are saying edminto ka wo dem di last Michelle na oboya ba ko nsuta ti me na me say powers na Michelle oboya na oji best form of nsuta say o ma oboya wait makai ma oboya wait makai so oboya anya dia obeka say bia wade bi won obi nya infa na say ni pakwa anya ntino e bia ni pakwa mpena asema na say bia wota ni ntino wanya na ni kwa so onya o deserve so we de onya ambedi wo honne yire ho ye adwuma ebia ne nasi a wo ho na ede eba best farmer ye wuntimi ntina ha nne nka say nasi a we na benya because ye see ye num na wunnim dwuma obi be de ebedi wo ye na say bia me craft na best start major farming no ebia na me ba be ye bibi so to bi dia ba be ni best farmer enfa ho 1 year per we so wo dia wi na enfa ho and enfa ho say bia ebia da lesa o wini ye na wamfa anhye no hu nkwa anya adwuma a chena bi ba be best farmer o ba be farmer ye de a chen no the minim that Alex no say that Alex na adwin so o ya ade a ho e be din so be ka so anye o yo bi a akoma bi ekura no ne hu ebi hu ye ka so bi innovator what you say obi a what say bi BBC asi e wa asi a bi ko so wa asi a wonya tie na onyanya ho nim bi opeso force ye bi that Alex is ankofo ni bia innovators no jenom say ye lagard ye say this ye twem obi a we hu za dey we dey ure ma won to form na so akọ twitwiri ho ka ansa na before say e be ure mu no na manfo adi mu dey na ye eyi but that Alex mu innovators a omo no ade no enya ba ye na omo ye de omo ka sankofo bi sa no mu ya de a no ye de wo hwe ye omo akoma e de ya ade ni sa akoma ni bi ya ni esuro se kakra na ya bo anu ato na hwe na akwa de akokam na sa anye de a ma bi mu na sefo but Alex mo no mo ya ade a omo de makoma na ye de ewuro me de e ya de kro eti obi a wo criticize ni bia se wunni obi a qualify chen ni dia me hu ne se de wo ye no entweyi so dia se entweyi nzo be ja na so wa agenda wo from dia ba agenda wo from ba na ja se that Alex now criticizing no anything about part 2 or asimbi twatwa obeka eti onabo yakubu si fianya MC papa mampo hande mi say dey mampo be dey e fa ne tuma pa dey e fra eti maba say so mencha me boss onabo Karim Zito a former constituency secretary of mampo NDC so who say my duru be bia politics ma e wono na dawro ma ono ya kasa obi nso obi be mama njo nso ona so me be mama me ede mama njo so ye ko media so communication bibia one the initiative me na one a guide me na me call radio so metimi ye FM note e do hu se ne flop o ba bia wo se na o ma me guidelines ne ndi sa na me be de me be pekie ndi Karim Zito me nko ba bia me me de me mboni di me dana se so de bia na me se nyame de meduru ba bia e we se me de meduru na ho asida so de me be ma no
benye se bia menkwa me ne mienu na anyankopon ye de empejae sure e politics yi mu relax. Okay, ebusia ti mene Bassett na edi enkomo oye NDC communicator chese ohwe hawa that less story ne ade no o si fahando na I believe say nyina no yenya ye ho entiase me akasa personal dey that less me party mention that any surprise oh no ebusia yakra mo yemfa ensem ensia na yenim say ebrane brano bia no yebekoso edidi enkomo ahodo na abobode say obe follow ye YouTube GH Report TV on TikTok GH Report uram Facebook so eno so sabeka ye hono na mum no uram journalist Kobia eno me personal handle Facebook GH Report no ho de ni nyina betimi aflow ye yakra mo